یا پترولا یپره بنزینا یپره جو کی استیاب که چوال عراقی جی مصاب کرن گره اف مسلمان وانشتا فهم بکن لقارشی اوینی یهودیا ای خریستیانا بإيمان أخو بجامعية أخو بجسارة أخو القارشي ذي ظلم وإنو وملعنة واندر كبر بني رأسي الميكد عليا بيخمبري مدى تشيكرنا والله مبلن ki ama وصل internetle قداري كمن كار قداري كلا إنسان ki فاسق فاجر فاحش en pis en necis ve hatta evare fısk ve fuhuşi yani meşhur da mermi kare nispet ve pisliği nispet var insani babında ve hakaret kıl peygamberi mekriyet ve afdali enbiyaya ve insani kamile ve terbiye daya ve ümmeti hatta terbiye ve çenav Hristiyanacı ilo cenab Müslümana bi khayra Hazreti Muhammed çeşnavara peygamberi aleyhissalatu vesselam dedi innema bu'istu li utemmime mekarimel ahlak ancak ezatına şandın جو اخلاق انسان كامل بكم انسان بكم خير اخلاق قنج ويلو بشاهديا واجب خريستيان بروفيسور يوان بين انسان كامل حضرت محمد بيد دون ميمون دون تومس يهودينا ودون خريستياني فدا هم يهوديا هم خريستيانا مكسرت دون تومس دون ميمون حتى في پیغمبر عليه الصلاه والسلام به قومتي يهوديا أمتي هنداتيا أمدان تبيروان أرسن كما أو مشكل تبيد لين يشير الدليل بالبال مش ناخل تبيد يهودي يشير الدليل ناخل أما ونشير بسنة بالبال تخوف أرسن كما أو قومي يهودي كتب أنبياء خدا كنا تبي حساني كده خدا عز وجل وان كمش سرية أغلق فتنة يهوديا جبه أمتي غاب خدا ده هر شكل القرآن ده şunlara i'lanı beyan ediyor. Onun düşmanı bizim düşmanımızdır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hakaret edilmesi aslanın kuyruğuyla oynamaya benzer. Büyük şeytan Amerika ve İsrail aslanın kuyruğuyla oynuyor. Aslanın kuyruğuyla oynamak şakaya gelmez. Böylesi saldırılardan Amerika yönetimi sorumludur. Ve Amerika yönetimi desteklediği bu çirkin saldırıların sonuçlarının acısını elbette ki çekecektir. Bu mel'un film Müslümanların kutsallarına karşı ahlaksızca yapılmış en ileri derecede bir saldırıdır. Bu film İslam'a karşı Amerika ve Siyonist ittifakın gerçek yüzünü yansıtmaktadır. هذا بقدر يا ارحم الراحمين يا ربي نفس ما باشي لسر محبة محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام بستينا يا ربي ما الشفاعة ويا الكريم محروم لك يا ارحم الراحمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة والصلوات